Okay, webale mnonga ejini tayari West kandi ejini program yitu eyo muhinji no mulisa etukuba tuganira enshonga zitari zimwe na zimwe atusimba makanda afamu tuzokwe tuganira n'abantu abakuba bakozere ibintu byabo tubakopaho nito tugenda umwe twabatuye n'amataka gitu tugira a projects ezo twabasa okugatekaho nabanyeta Edmond principal farmer yo muhinji atakwata mu itaka kandi kunu yandi yo muri Nyabuhama turiyo muri Ambarara City North ejino constituency yo mwami abakasha ba Christopher hato no nsimbera makanda turiyo muri Ambarara district kandi ejini actually ni Ambarara city turiyo mu city yitu so tuza kuba tugamba no mwami Imex aguno mulisa no muhinji nakora ibintu binje afamu akatandukana projects nyingi zo kwinga enyanya nebindi but hata turi afamu rugogoma eyempunu ayinembuzi ayine bintu binji ebyizire nibiyambana omukulisa no kwinga kandi no munyeto esera yona tuza kugisimba aha munyeto kubasa kushanga ariyo projects inkezi akazitandikata eminyeto nabasa kugihereza abahabuziki twaza kuruga tukabura kintu kitwataha nacyo nko bagira ngo mushija nataganda omukanwa akamutahiwe reka tumwanjure abaramuseho rero tutandike mbozi yitu atutandikire porampora no kuyatandikire ibintu byo mwami Imex twakwakira tayari West ninye nashemera rwo kubabona mwe baraba tayari West na management yona mwere kuja kutayira farm iba kweta Blessed Imex farm ijini Blessed Imex farm Blessed ukageti izina ryawe ndiye nyine so twashemerwa munonga namashemwa munonga ningi kugira ngo mwija kutayira Blessed Imex farm yatandika bwire ki yarwo mu muryoha nahure yarwo mazina gawo konka wiza wagitandikota kaburi byarogo Blessed Imex farm teine wire buhango munonga akwa turiyo myaka nkesha tugitandikire kwenda ngo tukajya nito kitwafuna muko muntase akwa tukatandika no gurita ka bukwa turiyo mbarasite itakari yakumya ndandisera munonga ukaranga katugire mbabazi twabasa kurugura twarufuna twafuna iki twakwasa kuteka kugira ngo tito twafuna mu kitwayihamuke minyeto kandi nabandi kikabagasa kugira ngo bafune mirimo akwa n'abakozi nk'ikumi so nawo baganyira umufune mirimo oyambere community abantu batungana employment munonga abakuba farmage nyano kuza turayize kwija kugirambura twinga project yamani yenyanya narebo inebishaya hikanki kumize nyanya nizo twinga hano za kushangushanga twine abakozi becanga zo kushangushanga abakozi abecanga twine muka 20 abakurwa mu community abakurwa mu community so mu family kozura mu gwamani munonga okay turya famu rugogoma yempunu wajangwe byona bikazaruruko mu nyanya tubanzo terezo background ya nyuma zirubwe rukwinganisha rukuziba nyanya ndiyo mu season nyinyi ndukwinga nyanya akwa niyo ngasaida so yanje so nkagifura nka business mwe no kwinga nyanya kampurana batugamba abahinji benyanya batura barwe mwenu nimwe nagwa nyowe tukujya ndiyo mutizire mu bijamo ndinko mfuro kiko kambwe ndi hatimbire kimwe mutaka hatimbirire kimwe mutaka akukwa ko kwiko mu society yo kushangamo economic activity yo kwamba kora watura hine chikungu no shana nacho so naje nasharamu natandika na hinge nyanya natangiye kuhinga nyanya zaguba sente nyingi zagira sente so go kureberaho so twiza twatandika suta project yembuzi yempunu katutandikira at project yempunu ekijo wanyuma nyanya no makoko kuhinga nyanya inenyanya ziba kwiza bakatora namba kasigaho ati damage ati kinare nakorera damage zafabusha kandi yempunu zibasakora ki kuziri so na finish teka de kona kantanda kwenijo project yachi empunu so rinda ukachi ori kutandika empunu idea kargom damage yenya kargom damage yenya ndeba nzifabusha kandi zina zitino kuzetaga abaka uzo kushangashangana nyinya uko washanga no pachira za fusion kisha tuzenyanya damage nayo nerinka nizaziri nyinyi nene ikankakata kandi uzo kushangashangana wasakureta rubuzi society enyanya ziriya zifunechi mwene zuhumure kubi jundiraho zitandika kunucira abantu so najya na picking idea najya kantandika farm yempunu watandika nempunu zinga hi idea breed aha nyino empunu ekikamba chetaraji white nkachiha farm Rwampara Institute
ya Rwampara Farm Institute principal wayo yanyamba mweta na bosi yanyamba yamfunira breed nungi yempunu so nina yatutwala Raj White natwara Raj White so nina atandikine nayo yakwa reason ziki abwenci yabuze ngutwale kiki Raj White neraka inenyama nungi kandi neraka nugaruka kukura breed ni nyinja nungi ko kana Raj White ryo mu breed nungi muzempunu so neraka kukura buri kimwe cyona njwa okuzale ryeta okuzara nezara kwe ine kizibu kimwe cy'amashereka amashereka netine mashereka mingi Raj White kukasigara teine shonga umukura nekura ukake kuzara nezara je zare byana binji kukati tukija twaretaho system ndijo nozereza amate okushima ngwempuno ine kizibu cy'amate ati aroha amate gesano gempuno so no gaguro ko maduka maduka ngagaramu ngagaramu kuka kuniyambaraga begatakizere ntwantu byakambara nyumbe ntawo mangwe mpuno wasawujugurira matena yogiteka bo no gaburo mwa washanga nyina yayo tine mashereka mingi kandi zire byana binya twashanga mponeza byana ikumanda babu kashanga amasereka wota kigaburira njye nyuma ngo byana byona bikwendera bikufira so just course zecho so science ne yo kujugurira mate no kujuguraga isano no tujugure sano yamate bazigaburira ngo kore no gaburira umwana washanga mwana wakushanga kashanga tuwafokasinga munonganya mayonka atecho nshirito kwa washanga tuwafokasinga munonganya kugire nyama nungi no mayisache no kunura ninga ne okunura ne nura kane kagodoka yonka karuka chenuma bashija twakenda bajibe mpuno so twakakunda no ino katema abinyi bakatema Subur kubantu nenaka huno kanuzire ntuba turya Raj White Raj White gwenire munonga ubuntu bwaba binu baku gwenire munonga okay so atwatandika kuri sempuno nitetaga hati tweta kisaki katandika kuri sempuno no itaga kiju no itaga kiju kombeke kiju no itaga kiju na nemere abo kempuno yone basakurya merutine wano planning kugira ngo impuno bozine utine mere no wabi abo kempuno yone erya erenzi so no ino kujipimera no jipumera kurigera abo ko utajipumira no kushanga tine cyo gobamo akate utajipimire ne kushara ne ya munonga erenzi so tujipumera no kushanga impuno buri zone ne nkakiriye mwene chweka ninga kiribira kirigirira mwe no musayizi yayo na n'ubuhango bwayo na n'ubukuru bwayo asubone muzigaburira mutachuma isango mwizoba mwinesha zo kutamebyo kokezanje nyutindi nkabanda abinyi bakira kugaburira umurundu gumwe kukanyo nizigabura mirundo ebiri nizereza shayi naho zakasheshe shayi na zakasheshe tugaraka tuzereza shaha 10 kugira ngo ikaraka ko kugereza umuntu gumwe tekuraka sereza sente zanje cyo kora mundu najya tempo mbonte kureta sente mbonte korashi aweje shonga so ino kujemira undebero mu runako nayo ne ryacamishana na cyacu ne ryacamishana na cyaciro hata oneraka aonerako kure tuza structures naenda kutandika kuri simple hatenzu na jombe kanta akubano uri aburi omwine idea ye ati nchirigirira abinja abahinyi nchirigirira kukuwata musende zo wabo ine kunka gori nkomenyete tinkaraka kugira ngo hagire ngo oyombeke n'amatafari tandika nure tukatandika kona makoko kahansi twahatandaza twahabweneza kukata aho twaturinka abarinka twayombeka standard nyini ya temporary so notekaho concrete tukatekaho tukabanza concrete twiza twatekaho ibivare bihangwe bwana ureba twatekaho drainage system ne ino kubegeka drainage system nene abukwa abaheretse mbamba kwa advising kugira ngo utakanu kisa society empuna akwati tizwe nkani nyanko kuijo njya no ino ngora empuna hando notaho ejinemwa afamu zezirikirine ezina abanza kureba so no ino kurebwa ngo abantu becanga abantu kisampuna buko empunu yo washara mu kugira ngo wakore bitari ya standard ne nukira kimwe abantu mayenda bakubengera babura kubyamba so empunu wo taziterereze kikubera kize
kwerekeza ubu nabwe famu negaruka kurema abo kwa abantu bo mu Rwanda bajya ba complaining ngabo cyunuko akwe gine tawuna abantu barumbija so cyabe cyunuko cyarenga abantu bakwimba indero ku iron business so no ino kurebwa ngo wakuma mwanya go gwagumagurikirini ebe bawutuze kubiri yanchirigire cyo wazimanyiza kirije cyo wazimanyiza zari amabare zari makunene ko kuzereze mere wazereze mere mpunite cyangwa kugira ngo izo kurire kujye ibintu bitarimo yabaneriro mbwire yegumire eyugusi tekaza kuteganza ukawageraza kwe nebirendere ayi nebirira cyimo aka kuyo yene kuzara impuni yene kuzara nenene neburu businge buri cyamwe cyo reje kuba nereba yo kunga cyo kureba yere mune kuzara tuzuguma mwen tuzuguma hihi umukozi n'umukazi wenda atura ine mico aha so no gikuma hihi kureba ngo tiyari naheza kuleta breed yanje ya nagiteka aha hata natandika kulisa ibyo kurya ebe wajya ngo nohereze mirundi ebiri izoba nibyo biha kandi echikwate na mizi cyo kiri kitampo nazo zinywa mizi nk'ibindi binyamisho yampono woti na mizi ne yakurema kwa kuno ya muri kuri yo muri baharwe njaburi cyumuco nense yomere uko woti ne mizi tokabasa kumara akwa tukatimba mizi aganda ground so twina mizi gebika byinshi kugira ngo abo kaburi impuni ece buri zone basakwa ne basakunywa mizi kwenda kusinga nente abo kwizo bane basakunywa bidomara bibiri bya mizi kanari bu mato gataru garamu zibazagamaramu umwana atakagatire mukonka impuniyo nenye netura nenda mizi mingi munonga boka icyo kurya cya kabiri na mizi icyo kurya cyempune cyamani na mizi woti na mizi tokazi basi nezirya mereki nizirya chachu zirya ka broken n'akabakweta ka chiki so ntizi mixingira narebo bwana nubutura bwonka he yaraba yaryo nerambura rugogoma nongera niyishezo ejo nerambura amatware kandi ejo niyene kayom na ukanchi tuyamba okay kuramba rambura mu ndujomu inkazi zajhura ngazi kuhura sound ye nkaze kubita ekwende shija no juru megambere yayo ateshije ko kwa nerambura mwete inkazi ye rohe kuba nende shija irakari yayo duhinduka nditana zindi atuma ngo gine ndachi mbaye kandi cinke kuba nerabarabamu ati nebe bikazi bimanya ngo arumshisha so biraka kwende mpaya so finally mbwenu so kamwe kakoryo kwenda kutumanya abo kwa nore empunu abinyi bayambagire bero mbicwe kabinyi ko kare empunu zikwanzi kubiya tokuma yaba nende mpaya ningate kugenda ukako kugishozo yajhura yajikaga atira kare byahinduka umanya mutege mpone ne mpaye neguruza numuntu oguruza ari ba stage kintu bano buyingana cyezo rukuguza naenda gurembe wano ndagurembo kirigiraho no kwendera ono kwa no endere mpono ona ntukuguza so nkirigire cyo wasima na breed wasima baje tinyendeje dingeji no guzoro kirigire mpone kibwana cyembo bantandikira mu 15 ugaruka higo kirigira mwene size cyaca ikamo project yembuzi arebo inahe embuzi zamana ziriya zero grazing tuzigaburiraho tutakwena tokushohoza kutwara umfamu kuyo cyabo bakashanga twina ngo mwene zikora exercise aho tushozaho zirira wahera sata unozigaburira cyane nizigaburira ibishu nima nikoro mutawuni nkwa nimfuna ibishu tutabura umwe bwire bwintuzereza na chachu when mixingirana embuzi nizirya cyane munonga embuzi nayo nerira kimwe chachu ti wabanza kunyoreka embuzi ya chachu embuzi nerira kimwe chachu silage so nkirigire cyo wazimanyiza so no zihingire binyansi nkoko warebere binyansi birumu sistema ogitamo babitema mwene nkirigira nkoko wagomba balance nkoko remba balance ngashinga rizo ke yari yawe iki chakareri yawe iki ubatewe kimwe no iki echo kuri mu buri nkigweta ncetaga so umulisa wembuzi nahitaga gukora bintu ki kurebeka ngo yagira farm nunje nembuzi farm nahitaga supervision abo kwa ubuhinji na no burisa abinyi bacagama ngo kigire cyawe nicyo kijumusa cyo kubanza
so nicyo kimanyisa ngo utakwika famu yawe nacyo kikubire kizibu ba telephone farmers ba telephone farmers mwono obuhinje no burisa bugumire wotakuguma no supervising at least cyakuremereye ebero beno ika famu deno boy no mushaho ninga no byegera wena no byegera abo kwata abashaho bakaba expensive amuteka famu shangana n'imitwaro cenana na tanto mitwaro cenana bajya gutoshemeye kweragura tshikwikirizwa wonka wano membuzi ati nore noija ufuno mushaka kwegesa ningo zo mishomo neroho mweno uzireza first aid so ubiro wincha kwanza twazireza first aid kikwanga oreto muko ubu burwiro rwirubwa burizo no banzo bwe kwatara mu kafa ubiro wire wewe ndimanimbuye basizowe kuko ndorebo we banimbuye basiza ko muntu so hatembuzi zawe norisi za zero grazing wano comparing na noriya kulisize omufamu karekura akagenda noreba tikukubera expensive tikiri expensive munonga emere wo jeinire kuko ati kito twiniri itaka emere ntatu jeinire ebicoro umwe tubyehingira ebinanka wabireba ikibingo wakireba so mwe twenda munonga uko nubwo muri mugwita tugumanyire challenges zo kushanga um project so muniziha obunye tomati yo emyaka yitu yo inene yitu nango nyumba sano kuba nikuchera nabire ati challenges ni nyingi ngo muhinje bo munyeto cyo kubanza sente zo zirinje sente cyanore government cyangu mbambe ndabahinja bahango ate nutukiza twafuna challenge zo kushanga sente za government zo kushanga neza agriculture bo kuzufuna tubari baki tubari bahinje mukati to tutabahinja uno abantu bari yakwate sente za parish model bari yakwate sente nyinyi za agriculture ananga neza agriculture ziri sente za agriculture ko noza kugira utuje kushanga sente za agriculture ziruho ninki zikagira kizakora ki bahango bo kufuna sente zo so government ginshonga twende girebemo Frank tumwebaze Minister wa agriculture nanga nampurire ngo atwagarike bagarraho nyenda no kumureza program abo kwa abantu nibetombita akasente ka government sente za government kitwe ninga nkemenyeto bayida bashimga matufunira sente za nkemenyeto izo tureka kurwana naba bamze yaba bafunede farm mpango bagiga kushanga kolesa kanyu kemenyeto ito tukuse zitu nkemenyeto baterence esako yitu emenyeto buno mango munyeto waza kufuna sente nchikwanguhira aho kwita tukabire ba investor twakabe ba investor kuja kushanga ine byo kusinga mba ati nicyo kizibecho iminyeto batunagirire munonga omwagurukaricha ahantu basa kwamba koraje kuko minyeto mwagurukaricha mwami Frank tumwebaze shabe gishunge mugirebe umunonga aho kayitute keminyeto batunagirire munonga noza kushanga iminyeto ni mice eyine farm obuzubo botubwina abko farm ya hategisha uwo taragisikire nchikubere kizukushanga ningo tarabikunzire nko muntu ningo tarabikunzire so mwenu agriculture na agriculture yonka tukafune kizibu abako tutandikiro mwishomero takujukunda ukikora mushango ngushusha bakutemuriza nguhinga atuzo kushanga agriculture kuka agriculture sofa abantu batangiye kugiteko omukaricura muhatero mashomero gona sofa agriculture practical niyo aboko agriculture twakagizira mushoro ico tusima government tusima aboko agriculture twakagizira mushoro ukutuzo maraka nga business zini ko twantukora tukushanga ntindurukanga naba URA so agriculture nugo muringo gumwe ningo gwa kabiri buri umuhasheme kwa nangira aboko iri musente agriculture iri musente tinda kubi kandi cinda agriculture neze kuyamba ukuraje ako wahinge kintu kaza kusheruka kare cyarabya cyatere kirabye cy'ubutegerize ukiyamaka sente ubuzima no rushemeri agriculture abantu binja binji nicyo cyo abantu abakurakura mbiza bagizamo kakubyare kintu ninga yagire kintu cyakora cyargamo wa abaje mutamo inadara nkabo kwamba kundo kuhinga ahura yate yashanuka na ora yashashanuka so niyo agriculture yebwe ni nditse ebye biserukoko nebyaki nazo no zirisa sekoko ni zirisa ukase koko niyo ushonga bwe cyo renka ziteka kuno yo mumpu nyebazo yo mumpu nukuno yo mumpu zinaka akanya kazo cyo kubanza sekoko eje wije takumanya yakure cyo naro ne kukuza
mukwito kukoza mukwito gukora ki negambira kimwe no byamwimuka security nekora nka security no repinga mu bukanga ukangana no bukora nka security so ekiro hagira umuntu watahamo yone yamuhurire adatandika gukora ki kokoza mana ka byazimba byenda kuntera ncukutera nyo nimbitina no kane ki nayo ni business kayo yo nayo ni business kayo akukanerwa makasente yakwase koko soko kwa atenetana cyo kurwa kirugira size yayo etana cyo kurwa mtwari 15 kuzari ya birnene ati nkecho cyo muri zinge cyo no mayisango nziko kuhona atejeje yo mtwaro nkabi serious atubo nyona ndiyo ninjangu stretch seruko konchitware kanimana atware sete sekoko erumusende nyingi munonga ukacho no chisturo tati kwitoro mande kari chekaza teine shonga so amenyeto bariyo no bakureba program obuhabuzo bwo kubahereza nk'eminyeto abaryoka kwenda kutandika project si batandike bata project no kutabura kimwe cyona ni impora nimpabura we ukirigira mwe no musayize uko kwenda kutandika we initaka aho ati yo ni kwa ninyenda yo initaka no tandika nici watandika nchikura no akoine koko wena no tandika ninko kwishatu ngoko nzirga mwe koko nyinyi wano zirebera chikuno kuteka umutuma kandi ukakunde ci wakora ki eci watandika so koko buhinji bwo mpayinga je munonga inyanya zitangu season kagenda je season kagenda je ko inyanya zibizyo mbeyi najya mwashangana muri ni sharuka uka season biri mbeyi aho kibafe kibuze mtwaro 8 ebafu ya buri bafe kimukono ibihamwe aha so tokuchiza munonga cyashitijira munonga mtwaro 8 so wasanga ati ngomusoro gwanje noza kushangashanga ndi mu bafunka 10 15 10 season yona season yona burukusharura ako mwiki ni mani nsharura mu mirundi ebiki buru wiki washarura mirundi ebiri burukusharura ryo mu bafu 19 aha 19 so nunure nkakari akasente akatufunura mu season yaruma akasente zikubaze nyingi tubaza kuchondoza onkamo erezo babuzi bw'amaheru abariyo bakureba zo kumarira kwici kwabara imenyeto mtayi yanje no kugira ngo cyo rakwate utakirikura kandi cyo rende kutandika utakaza aganaga kushanga uryo tandika no mutima gumwe ruhanga kara kuyambe nabona kuyamba aboko umukutunga harimo mugisha mwinji abantu binyi pakukimanya umukutunga aboko no ine kinyamisho cyaranga cyo rumuntu urebera so rahanga kongera mugisha akongerera kimwe mugisha so nimba habura icyo rakwato utakirekura amazina nashigara ndi nayijuka imex ngomushubuzi kandi umuhingi kandi umurisa ushubura mtamwe amunonga ngo mukijungu cyo necitecho ni mama dukomo ryo invest nyine mu ni investor wenyine bo bari munongo mwami imex next time twatungira umugisha ntubasagara kandi twegitaho tugira project zinde zitwarebe nyanya kuziraza mu season ogarukonyete ubundi okangabere kibafu kitwaranza kukigashu nabanyeta Edmond Principal Farmer nyondi umuhinji atakwata mwitaka umwami imex naruga kuno mu rubiharwe mbarara city north sakuba netubegita esabiter kwija urwa kashatu shaha ishatu zo mukiro hano henyini atayari west. We have to keep African hopes alive.